Akwa baba attention TV so kwentwa na matrase de nsem ba somo nsem ekoso e wo Ghana memu na wutibia na ebi wo ho na wo sekra afem abemu abi anase papa wanya 40 years na chese on sheda ye young man na ne afikakra na yire nso anya 30 years chese wo mo ti o mo bo mo bra na akom ne nchiremu no papa ye pa chese na ye na wo 2 months na 2 months ne so ye na opese wo timeko ne nyina mu na akasakasa nso ofi one ne yire nya akasakasa na oba jese akwala kranya oba ene fa ikosi jese nsembasa na opese wotimeko a na sister edi ne ho kame ma wonte me wo ye ncheye me wo ye yese na jese tia no ma ne ntimeko na jese na wosanso ewuru ne se ba no kranya odie na jese wabɔ ne ho po ewo ntima sabre kwantuo ma ne guso a meka say die watwese kan de awowo ne ba no ene ne yire ne atwa oba ne ti a sabre die akwala ne mame anaso oba ta ne ba no o ma to na won sie do na sabre papa ne de wode ne ho akan wira ye hu no ye hwehwe mu akohu no no so si wo pese wo kana no adru ewu eye angel for piem ho e de mo nkyire mu kakra e mema ye na wo kyire mu a wakum ne yire na wo gina ho no wakum ne yire asa akum ne ba na ene keka waba fe wonu anya mfie aduana na ne yire no anya mfie aduasa 30 years aye oba so no kama ene ne ba wonu oba no ba ya afina kwada no anya abosum mienu pe akoya woda hoyi ya wutumi wo hwe na nubatum se enyanwanwa ni trimo sum pa wadwene yire ese de wodwe abe no asa de se kan na wodi kum oba no asa twetwa na wono ane ba na sene mo ba no na be enkotie nsamfo a wa tese oba no wo mpra na nsen wo hwe oba nsu ban a o sha de bra wo aso wo mpra entina yet to say be say akwala na nye papa na dia but even to even investigate in the crown put not just say we are sure we are on your batting now we this akwala na nye oba the best thing for you to do is to do a DNA because say ntokwa ba na oba na ka cha say ba na nye odia eno kire say no kre na also ye DNA to prove say akwala na nye dia na say nye na dia. We don't really know what happened, but the thing what I heard was he killed his wife and a small picking, so I don't know what really happened. And for the full name, but the age I don't really know. But the full name is Jacob Apandago Asivi. Me pacho your friend Adiza Tvgh pacho benya 30 years. Atuni say me wafane me brothers mo kwan so ba my friend omonti omo bedura. Cause me kwan ni nipa me ne wo ha. Me nua so no me nua ne bia so wo baby abiem. Nti my friend me wafanom ne me bra no so omo mbra nti omo bedura. Semua esie no akwa no din no Jacob Apandago na waku ne yere asan kum ne ba no na owura Jacob Apandago odi sansamfu na yese wadwane akọ Zebila okoye no se 20 samfu wa ne wura ho wetimi tran wiase bi wade nsamfu nti wonu so wonu madurawu wi mefa no nko na wi mefa no nkoye na ayi wa Eric Mafo yensem twire ni Eric Mafo eda na ke ye pe no nanka Eric abebrifi yie pa na yentie no so kras na bibia ye gina no Washington New York fin hono baby anope ye ho na yenya call say bi ni kunu enya ntokwa na papa na tumi akum ne yere ene na ojwani ja omo ti ye ba ye so no sa pepepe according to issues no must ntokwa nkitikiti wo fie ho ti enam sanenti na anajo no one ne yire ne nya kasakasa sa na otumi ekum oni ne ba ena oba na won chance yire no oba ne akola no mu oda ene mu ena bema no adwane awomu ti si aye twe
Obani family, almost Munam Quanso ba, Police war, Assemblyman, who saw the Chumu, see the SC and Opino. Ankasa ɛyɛ ɛwura Eunice Sewram ɔno ɛna wɔne engine news ɛka so na afa ne yɛkɔ ahoma no so ankasa na yɛnsɛm twere ne yɛntie de ɔno nso ɛwɔ ɛde ɛman ɛrekɔ akɔ abade bɔg apombɔkɔ ɛna wɔn nso aboaboa no ɛkyerɛ nsɛm ne sɛn for any for Aquaba View at the bar angel 102.9 pseudo. Now the attendant son of pay a promoting a poor Busiano, I said, a Grana Busiana, some more can say, since Elra now, Berman Busiana for Bar, Emma hope you and every as simply I found said, I said, this year no mushi or she fit, but then we also. To be able I don't know them and so bush and just when you to track almost into as I said the police station just a tram like I say or ban a bush for no or what I could do for almost so okay send me by police for no say and the TV the medication on us or make pen crab and this is here and the course now if you but you bit feel that you say you can go to cry about catch us BBS baby akra Eric baby kra positive abusu ho ye busu afio baby a positive no de wo ka no ho ma bo kra nya baby kra anye no mo ma kram kakra mo na je say na se akra mani wo andra wo ka news no a ebofa mu no wo kire mu a betimi aye audio no bibi anu odin dodo na je say wo mu kire mu a wudi wo ba tan wa wo abusu mienu pe no wo do orgasm sin so ani de bia won twen ho kra akoda isu anya botre na ba yi e kire obati meko ye so won tia se ba bia enso mbu mu a esisu sa ho yes Eric I'm saying that but such as one casaru boy mukakra and no what's what to say cratchia was in the year down for you obey a woe and come obey a woe catch and down for Nukunu at the na ejina na sododo oba fe no awobosumi mienu kronwi na tinka kra mai so odi gina ni suani enti ohwa okon eno oba ne ye se dabi pra me makoda ne nyini kakra ehomete enu a enyo obi o ne oba no kotwe pre bia ti krache no enna no wanfra ho ntema anu odene ma me se Eric do be fra ho ntema kakra Eric ahom ba bia wo gira no homa no enkoyie na sa emema no omo yesa tan samfo wa ba wo foforo wo yira ne wa ba foforo na botre kakra makoda no ho nkire ndi kuru na se kuru mu kra emma wa bosume just 2 months but me 2 months no pe sa adai ne do be kuru de na ka fa si abontene asa twa me bo no wo fa ade o de ma wo amfa mu abontin wo bekọ enti ene nka kwem sa asema anya odede batu de bayi wo be ku de ene odi tisi abontin anka ya no afa ne sa na anya bi ahoma no be ha dwene wo de be no akwa nsatwa ampa trim ne hwe me da ase sa wo twen kwentwa me sra wo ba bi asa me sra wo sa wo kwa wo so na ko wu bia 42 days 40 days ai 1 month 2 weeks was a woman who could be a ja. Aye, and money be what one more thing, man, will be glad to make us 3 years. Doctor said 3 years, and yeah, no great. A year, 1 month 2 weeks, I was so mal, a be a ja, and a day at 3 years, actually, me a baby came to